Nami napenda nikushirikishe kichwa cha somo kilicho kizuri leo, kinachosema sahau jana yako. Tunaenda kujifunza neno la Mungu kupitia kitabu cha Wafilipi mlango ule wa 2. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha usikate tamaa, ninalo jambo la kuongea na wewe leo linalosema sahau jana yako. Lakini mtume Paulo tuliyemsoma hapa anatuonyesha kabisa habari hii imekaa vizuri kwake, kwa sababu historia yake tutaenda kuiona. Anatuambia ya kwamba yeye ana mambo mawili anayoyafanya, moja wapo ikiwa ni kusahau yaliyo nyuma na kuyachuchumilia yaliyo mbele. Unaweza ukafikiri kwa nini? Ni kwa sababu Paulo alijua kulingana na historia yake. Ndio maana akatuambia ili neno, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Naweza ukaona Paulo anavyoongea mambo mawili. Moja, anasahau yaliyo nyuma, lingine anachuchumilia yaliyo mbele. Lakini unaweza ukawa hujamuelewa Paulo vizuri, na mimi naamu ukamuelewe mtume Paulo vizuri. Historia yake ya kwanza, namna alivyokuwa, namna alivyoishi, pengine umemkutia tu katika sura za mbele za maandiko na hujawahi kuitazama historia yake. Basi ndugu unayenisikiliza katika Kristo Yesu, ambaye pengine umekata tamaa, ndio maana niko hapa kukuambia usikate tamaa. Mungu bado yupo kwa ajili yako. La msingi ninalotaka uelewe leo, sahau jana yako.